Kurumjari, SKTV News, Yangbiri Bapnu the Manipur files the KHETRIMAYUM Premchand Taram Nokshade. Manipur Tokliba, Irang, Watokasigi Matanga, Ministry of Home Affairs na ihan Hanbuena, Kuki-Zo Council gi, Mihut Singa Unakre, Ngarang Unaki Baduda, Handing Honum Kona Habatare, Kuki-Zo Council na Palm Liba Mokone Tanga would demand Karikano Habasi, Mokogi Hababo, separate administration in the form of Union Territory, Haiba, Dimansia Dumak Narangi Wari Shab Aduda, Talam Ki Haitare, Adumakpu. Ministry of Home Affairs ki MEITEI Degi, Santi Hana Thamnaba, Peace Hana Laknaba, Wapam Thamlaki, Aduka Lorena, Kuki-Zo Council ki MEITEI Degi Su, Makuna Thamnaba Wapam Singi Manungda, political dialogue, Aduka political dialogue si Haunaba, solution Nama Prognaba Gidamakta, political dialogue Haunaba, Lorena. Keno Madi UPF Hariba, Shugi umbrella body, Asina Palm Liba, separate administration in the form of Union Territory, Makoi Maduki demand, Makoi Subsana Tali, Subsana lived have from Singsi, Tamlamki, Lorena, violence Matanga, violence Hadok Pahibasi, violence Lip Pahibasi, Nakal Animaki, Nakal Animaki initiative, or get up when having Nakal Amatana, Tadoga Yaro have from Sine to give Matakta. Wapam amakak habatare. Tham number wapamasi koigi government MEITEI community, MEITEI furupta, Kuki-Zo people sing the community sing the attack taudunaba high bu. Natragana, Hona bu haven't chingba, wapam sing a sit tamlukiba. I don't know how wapam sing a city from Morgani, as the Canada Ribasi, as a topicasi. Kuki-Zo calls for MEITEI Restaurant Hibiramasi Matagani, Hibiramasi Matanakana with the Mokta, SKTV News Key, Studio Election Biribasi Han Hamada, Igi Hek Oitam with the Pambiribasi, Manipur Human Rights Commission Hanagi, former acting chairperson, or KHAIDEM or Dr. Nokshari. Matang Election Biribasna, Federation of Civil Society, Kanglai Park, Manipur, FOCS Key, President of Biriba, TS Manihani, or Dr. Nokshari, Adigo Oitam Election Biribasna, Imphal and Nuntigi formed by English Key Pauche, Nuntilgi Pauche. Imphal Times the editor, RINKU KHUMUKCHAM or Dr. Nokshari. I had my from zero exam in the Laxage. Narang Sidum Unakre. Unadring I think Honadum, Akodi, Kieno Madi UPF Nataliba, separate administration in the form of Union Territory. Aduma Akosudum Tali, Tangadi, and Rosto we have from Sing Tamkre. Aduga, Narang Unakiba to the Kogi Home Ministry Saitagi. Maruina, Yauri, Bemu, Aniasi, interlocutor Wadiba. AK Mishra, Aduga Amana, Northeast Ki, IB Joint Director Habatare, Masaju Yawi, Unabada, Aduga, Unabase, Mokoi Aniduga, Daily Hotel Lamada Unare, Hotel Unaba Matamsida, Pongduklam Kiba, Mokoshi Choragna, Koi Pung Amaga Makairum, Wari Hanabuni, Wari Hanabashadum Kangi, Koina Makogi, separate administration, Dimashum Tani, Habagi, from Sidum Kangi, Adumakpu, Masida, Akogi, MEITEI Shingda Wina. MEITEI Shingdoena, Kuki Kul Chala Kuki-Zo people singi, Kul Chala MEITEI attack Tobugi, Wakal Launchida, Wapam Sida, narrative Kiba Habatare. Tamselamba, Aduga MEITEI Shingdoena, don't attack Toraga labor, Moon Tamam Habatare. Mashida, Nakal Anima Kandonarasi, Kutonargumsi, Peace Lagna Honorasi Habagi Mohota, Gamena. MEITEI Shingbu, Kuki-Zo people sing the attack of the Habiu, Honabu having a chingbo from Tambasi, Kamani Yang Behavior. Masigi topic si yamna phajai. Kuki-Zo calls for restraint, for MEITEI restraint. Kuki-Zo na MEITEI gi hanjin machi thinglana bahairami haibani. Sidi dialogue nate, negotiation su nate. Yanan madai kona bab tamina ka tabse government India su aduga negotiator, aduga political dialogue. Political dialogue karamna tawgani magi law malijay rule lama adudagi negotiation karmai tawgani political negotiation sina karino haibichi law de yaujaba pot neba madugi rules mayamama laws of games leibedona adagi laws of makan gi leibedona adu already aseng ba political dialogue haina haibataragadi adugumba amasung negotiation haina haibataragadi political dialogue si magi masaki chanabada conventionally
and traditionally it involves an exchange of opinions about development in the two sides or three sides, side of Humoragana. In the case of Manipur, two sides in Hirasi. As a development, Mapam the political development, Lana Begi, Chanaba, Asibu political dialogue never. Aduga not that I was a Mr. Yawata Baniha, Madumatiaro, Adunate dialogue that do Yauti. Aduna, government in Yagi dialogue share, Karmaina, Hanbano, Eke Misraki, Maranai Potopara, Aduga, government in Yagi Tobra, Aduga, Attorney General Nachingba, Logi Marita Labor Sing Chida, negotiation expert, Maya Mama, who's it low no long Putorico. A quick look at Dalat kind of negotiation gi low money, I think Makata Chatar in me. I'm going to see Pami, I'm going to see Pam that the Anishakar Mayana Hangani, I begin mechanism Putokado. Aduna, political dialogue, Shida, Nakalan make it chocolate Kongtangi, development gate among the Saba, Adubu political dialogue never. Then, what is negotiation? And a conservative negotiation, I will see deal ama. Karigama Taunana ba proposed to Wuduni. Aduga Haidiba negotiation asi dialogue mong amani Makai Andina Traga Ohumda with the intention of reaching a mutually beneficiary outcome or reaching for a conflict. Conflict amada nakal animaki win-win situation da Purukna ba mutually understanding ama purukna ba hotna ba adubuna negotiation political negotiation haibena adu rade adu mapot adu ki mamang da amuk negotiator duna kali to bibatai both side se masi convince to bitai kone wali saga to ripse India government ge hoji Manipur case ta harsi India government chidi koi ki unity and integrity da based obani koi ke constitution da based obani rule of law da based obani si haibi batai eke misra or hui but the case maybe simaina to godam niko lairi ba por sida constitution thugai raga wa harak pa yaroi aduga law ge wang man da chat pa yaroi adu dagi hari ba animak ase asi to godabani haibi number 1 oirani adigi de amuk mathang da negotiator do not be gadab se masi makai mage sarkar na hairasi sarkar no government in the anna to gadab ni na mage information man collect to mayam am leini chom na kan ge or mo gi oiba mi chang mekai na da report am thamgali then side amagi from the moina charge story ba narrative mayam do adu loina thamgani chom na kan ge yadab gi thamgani mayai de leiri ba po na sini ko Haiba Manakala the convinced of Wigadam. Other day, political dialogue and negotiation do Adum Yararoitra. Adu Yanana government in Indiana, negotiator and a referee Taita, Anang Kaura, Nang Yellow, Anang Mongango, Haibadu Yadiaba. A quay when a Kangi, Hojiki world is chocolate vanilla dialogue, discussion, Rugmaru in a debate as in a world share. Hingi banaba. You bana sing yaudradi in Baya the Bogum debate, Hibisi yaudradi, discussion, dialogue, I say yaudradi, Sasun to Viadeva. The typical lady was Sasun to reply Pakuna Maxi debate not away. For and against, pros and cons, pros na por ni, cons na against ni. Adugi Bonamaxe, Machitona ruling party. Sarkana CCCC BJP led government opposition Congress na loching INDI no do yaro haiba ani che chum to galakpa assembly de su chamana na aduge mo bichar to bada su sarkar gi prosecution gi aduga madumi halu ba kholo ba maral siri ba kangbo adugi respondent gi or accused gi for and against ani ni che dum to godam le kai gi club ki su kaiten ka ba su imung manu Samna Harabada, Pakang Masaga, Lechaviga, Koina Basu debate, Aduga dialogue to Koina Dorim Naba. I could have Pamina Habiu. I found the mother you say, and I took the mother Aduna and Shagdok Naboloraga debate. Yes,
ai nang bunung sere adu di chela si natra imu manu haina halasi hai che loina mak debate toraga discussion toraga dialogue toraga torim imu manu da nga thong cha si hai bi si dialogue toraga torim na debate toraga e kadu bi cha du no nga da cha da na nungai tra de jurku di cham cham yendrem ga du cha si no adu mahapsi gan ye na bisil lor kana pare adu de nang ka thing karuro ai la ka thing ne ko sine ka thang ko thoga aduna Second, negotiation is a dialogue between two or more parties with the intention of reaching a mutually benefit outcome. Makai ani maktuna. Saya kuki ke MEITEI ka hairo for example. To siyang di adu nati adur so hairo si. Ani mak hairo si da moi da mang da ba adu da tong da ba. Adu ke Bharat Sarkar ki MEITEI dilai ba negotiator si ki Manipur de kai bia loi ko. Masih MEITEI na haibat na ba government India na MHRC na aduga Modi na election mamangda karida mayamam le na masih di Kuki-Zo na traga support ke wan te ba Manipur kai be yaroi haibat number 1 si le rabni na pare sinakala ni mang na kongo ko ade horo kari pamba haina hairo ba kam du da Manipur kai be ki da haira anu noi na zo MEITEI ngate ki ta ga haira kanu Kuki na zo haira no sima maya de thamiko yes kanana hongni lot already paramanbo MEITEI na halo natra adu na halo phajana hairo ga chatha ga dam ne ba adu ki port adu da sina magi rule to lejaba du leram kan da hojik la e hojik topic ka sida Kuki-Zo na haire MEITEI na moi na khali bana khoi na ti ui ba khoi na ti general idea magi mesang te ko being a senior citizen Kuki ga ran malai be do narco terrorist hairo ama hairo ke dandi piche haibani MEITEI na ala machu piche terrorism thingje haibani terrorism thingje ji BJP ki michang ni na ko haibi ri che zero tolerance haibana tro Manipur da chu to bi haibani kana Kuki ra naga ra MEITEI ra how echo hek lai mu khai da tolerance to zero da thambi haibana aduna lo chalak pada aina hainingi bana adugo mapot punamak adu tawrakanda madugi terrorism ge wapum du natabada chomdana Kangbu mana nasraki generally May 2023 ki rally da kulai pai be yauksilak badagi aduga lam so high court na tabo order dagi kanugi scheduled tribe ki demand ki recommendation tharo high big na hijin dana achoba union minister bo yauna adu Manipur ki CM bo yauna aran ba mong amada nam thak tore ka haijaram ne ba adugi port adu laibana maram moidana adugi lali chumi do hak thamaga Me du da nagasu yaurum loin tokaraga barogi do loin tokaraga forest office mai thaba MEITEI ki driver ma khongpa na kauba thagalak pa kon ugi bido adi MEITEI ki yum mam thaba adu dagi moi ge kanu gate ado century gate ado adu MEITEI na thabne na hajilaga hojikti ngarang na hanam thagana re adra moi masen na thabani yung awraga tawbani adu gi workshop amale na workshop ka de thigalaga hojiti topun topa yam lei re ba adu go megi board amna lei bitu da koi na MEITEI ge na traga ma ge na tabda Manipur ge apun mani yang kana na hobano hai biche Bharat Sarkar na khangamani record to adu yeng beraga nangi MEITEI ge restaurant to bi hai bisidi Hana hauri beduna attacker tu buto di defender si to higadra ai MEITEI ki mention ne te ko MEITEI na hauri be har dia tu choi ko yagnu se ba MEITEI na hobagi di subject to akoi makti thaja de ba MEITEI man de ho henjin na to ru badi ai ko kan nga thuk po na bada adu MEITEI na de ho de ba ho de bani na au butu kana no na haire ga ti do ga yai adu mo gi di cham na da chum na chum replace sama tokjabani ya da du tohon bi ko tohon loi har ga loi le na okay uzamani har maruina okhoi MEITEI singda haibitare MEITEI furup singda government na makoi se Kuki-Zo community da attack to budagi restraint tawna ba hona bi arrest to bi haibi haima wafam sing se khoi delegation gi makedi gi thamki bani haibitare adu itar kadi government na MEITEI singi mathakta Kuki-Zo community da attack to bo lefan na bo hona ba mathau tai haiba mathau tai haiba wafam sinadi thongai bi irang miyoi ke amang mangri ba hojibok thi phangdri ba aduga juri bam daga thokri bi irang April ki tang kuntareta bom kapsalak pada BSF ke sai maga head constable nga si khiba adagi more daga SDPO si khiba adagi tongan ma pham ke thokri bi irang maru ina juri bam adagi thengkhang ke arakta thokri bi thodok mayam si
ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯍꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯕ ꯍꯧꯗꯕꯁꯤ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯅꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ including ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁ ꯂꯣꯏꯅꯅ CSO ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ Premchand sidi yam khumba yagre yam haiba yagre adu ai khasitang ai haijage aina ahamada thamjaningi si kenoni saiki akoina ot le akoina moida naithal le akoina ngalaitana sum kano taramasi khambiu maitai khamu haibani moi haje akoida badana pibani si nong moi central gi leriba observer haigadra ip khangti am khangti sinadi num uramgani kanana tawrino kanana haubuno kanana otpano kanana otabano simati sima ngakhtang thamakanda ahamada aina lakchaningi si sum wari si mari khitang samnanaba Manipur da anauba governor lai si tarik ani da warba ne ma wasak logi base governor se ahum da koi gi bala se ke bala se ma next tarik mari da ma meeting toy magi army me am staff me am kana nu tor kan da adagi tarik kya dano khara lega nu urkul kanu da Churchampur Churchampur gi seso me am unai Churchampur gi seso na basida sai gi makoi gi Kuki-Zo council gi sigi spokesperson jena ginja jena muk noni le kan da muk statement amni thol ise ma chalu rakan da koi gi Bisempur gi moirang da gakhtang changa makan da ngang jing kharap tarom ga dum lai na mafam da kanana salai ri no kanana kamai to bono mapsum sai ji gi seso le pra ba hangam de Churchampur gi seso unar ga lai ma mayama proposal mayama pura lamne nai lawi de more ju chat pagi paule gi more ju chat ki adubu ma lak pa de gi change jama la eba change asi kanoniko develop haigadra change haigadra moisima ai moren dum katang kanon tawbirasi ma lakpadegi asagi wari sanani moigi mi ni pana saba Kuki-Zo council na silakanda kuki gi mokoi representative nipan tang tara tareta wari sanani si asagi ginja haiba asagi spokesperson masamaksu yawani wari sanam sepasi mana lauthore adu saisi da ina question ama thamongbo yarisina akhoi gi mana governor sina just new appoint tawro matung da mana Churchampur chale more chale andugi moi tongan ba sesu unare moi apa makara lor kanda hariba sesu singsi gi proposal jinoi dili chalo si senba male haibani da ina hajani da marak sida su ayana sigi chalu haidring ai gi marak sida Manipur gi tampak sida lairiba maru in indigenous people haiba tare akhoi gi Manipur si kai bia de na ji am kan nga iba phora oiriba wall oiriba akhoi gi adu kulba seso adu chumna niti chumna chachariba akhoi gi seso sibukta karimta unadana mana ta senma manba me yauri si oiba taragadi mazu sida Manipur da lai si maji Kashmir gi issue yam chauna involve to giba home secretary oiremi hai matam du da adu oiba taragadi Kashmir gi phibam du Manipur da tahanning bagi mangon da wakhala ma leibra haiba se sidi ngasi Manipur gi praja ama oina aina ju hangjaning aduga mipung khoi manu ju sikha hangba dum yawe okay sima thamakanda amuk mana moina hariba akhoi da kham harije akhoi da kham moi da kham ra khangdre akhoi gi army ship akhoi gi army ship na nahan amuk haigre si open drana akhoi gi mangi centenary ra kano mogoi gate asaba ma leibudu mai hagi badu madu mai thai thade maitai na mai thai thade haibdagi pope ganda ma torokpadagi hirai thokibani adu akomadadi hariba singsi kanamta na mai tharamdre oi maitai na thai thade adudi pandre aina sum pangba kano de statement da maitai na tharamdre masi mai thaina sandokuduna maram orakanda masigi irangji hogibani sine mana haije sigatani mana haije adudagi magi tawdaba akoigi Manipur gi irangji nemthare kaisu ma hagibni ko so ai khatang repeat tawjige ko si Manipur gi irangji namthare akoigi Manipur gi police ni mapandagi thajal leba security forces si ka pulakanda kamai tawrakanda Manipur gi irangji si khara hanigi normal si da hale kolena mana maina thamme sisu haijen bino haibni ko aina thamjaningi se
Manipur da hujik nomi kapak te na khoine irang handare haibe adeba Delhi da chalu risisu a kind of irang neba makoina toriba proposal makoina toriba pressure je makoina torisi Manipur gi Maitai lenga ki makha da hek lady gi Manipur da shanti oiroi haibe neba makoina toriba allegation je koida Maitai lenga ki makha da hek lady mamakai aikoi Shanti Oiroi, Shanti Oenzi, Hybataragadi, Makoigis at separate administration, Natraka Union Territory, my Pew Hiberneba Moidimats. She in the Agamena, she mina the mentor basis, Sumnataram Gadra, Natraga Sigi, Sananaba, Sai Maitana Makoisi, or Piran, I be the Hena Maitana Hanakanoto, we masi Hypiuka kind, Masit Honganuka kind of Toriba complaincy. She Pautariba missing, she Hana Kangani, she Kangbar Kang the Brazilian and Hanjanisi. Si kano to buniko adugi bumper zone da amasu moi ngasi achina ngasi khabar thengna jabane na bumper zone da maitai lanchen laktana ba maitai changak ba masi india lenga na haibi haibam ju haiba irang ji akoina changu bodagi thon ba akoina taru bodagi thon bo ina tahali je makoi gi keno si thochi yam wang na lei si wang di haiba leiti yam phajana wangi aduna my question aina question ji makoina saruiba wari si Manipur thugaina bra natraga Manipur da jik thoiba irang si peace oina purakna bagi wari ra haiba je si ekoi question lama thoeba aduba makoina common oiba agenda yautna chalam ba oiba taraga digi mahoi wari se agenda yautna haiba tare makoina Delhi the home minister of home affairs ki makha da leba adugi mathakta interlocutor oiriba ek misra amadinga sai pangiba somna kangi IB gi amaga tawraka wari sa bai bese si makoi su katang khandaba mathok tai haibinda sida wari sarura kanda makoi gi apam basi makoi na hayeng makoi si chumi kana heng report pira kanda masidi india government na lauthoni madam da lautho pu ya ba pon masi lautho ura kanda masida Manipur da kan bathipam da lakada ge ka kaise yamna expert oirambadi ya yamna khandaba like laisu haiba yamna experience leba mi oiramba ya da sigum da makoi na tara ga sum tawbase makoi gi oibe screening camp da tawda base masi masu ai laibak thibane logje ado masima ai keno tawjaningi maruena aigi wakalonda hausi phabuda ina chingnajari nahan tarik 13 swaidagi sum chingnajari anauba governor lakpasina tawribasi ma tongan ba mi mayam unai anduki nahan amuk tarik 10 ga humdoi sida keno mayam unai tangtare mari de orbane ki army gi tongan ba khoigi air south ki dagi tongan ba mayam moi mi manga taruk unagi ba jiwa si kari mayam adagi ahamba unabagi sida aina haijari na Manipur gi si mana security gi moi keno da security gi phipam da khoi keno tawun discuss tawun he security gi phipam si moi mapan da gi lakpa ngakna discuss tawrti security hnik laiba phipam so iba sing si taroi heba aduna Manipur gi keno ina tawbiu sini da ai haina sima lere ko si oiba taraga di makoina ngangba akoi gi indigenous people oiriba Manipur kaiba yade na ngasi Lao Kongdana Ladiba, Mayum Tado Gana, Jungle Danatraga Singkong Singada, Aigi Lamchita Noin Hajalapayaro in a Sangi Base. Sigi Awabasi, Su, Danasagi, Basomna Kanda Dolai Tongiba, Adugum Laba, Maram Junataba, Maram Saraka says the Akana Makoi, Maram Dura Wanganga, Bacambus and Gambusum, Taragasum Leragadi, Santi Hanjaki, Pipam Zimakoi, Pang Hanjal, Keno. Aduna Aina Pusanzaninga easy. Koigi Governor say. Governor si kasitang magi keno si magi intention si keno haiba sima aikoi lebak miyamna kasitang masin nainaba mathau tai ma Kashmir gi phibam du pamba mali agi wakalonda aduna masi orgadi makoina lebak si shanti porakna ba hona ba ge mahuta hena akan balan thokan haiba se sima ai lebak miyamda ai masima ai keno tawjeni maruina hogi hojik leiriba governor mahakna wasak laro matungda mana governor gi thabok sik purba matungda chuchampur chatkhiba CSO sing unakhiba madugi matungda kogi tongan ba kogi memorandum camp chalo matungda kogi MHA gi official singa unana ba schedule tawre harakpa unaramba unaba du da separate administration gi wapam se domak thamam ba haiba tare aduna masi mayam si intentionally kaigumba wapam mahana already agenda ma set to thoma matungda tahol libra haibigi chingna badumadi pokhal haibani amaromda home minister kogi Amit Shahana Manipur si machet tana thugai badu krasu
ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯝꯇꯒ ꯂꯧꯍꯧꯈꯤꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯒꯤ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯄꯟꯖꯍꯧꯒꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯂꯩꯔꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯝꯅꯤꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ मा स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर ने हाई देबा सिदी मपान दगे लाकपा इलीगल माइग्रेंट अदुगी ड्रग कारबार गी अदुगी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन सिना मरम वरकांदा मणिपुर दा जे कंफ्लिक्ट थोइबा जे कम्युनिटी अनि गी कंफ्लिक्ट थोइबा जे मसी थोखिबा नि ना हायर कांदा हदक्ता अमुक खोगी तोंगान तोंगान बा जिरी गी करगी खोगी रिपोर्ट निपोर्ट पिरक कांदा मयान क्वेश्चन तोप पिरक कांदा हजिक मणिपुर दा थोइबा जिदी कुकी गा मैथै गी प्योर सिदी खोगी कम्युनिटी कंफ्लिक्ट इथनिक्स कनो अनि गी कनो ने ना हायबा अदुगी जे मसक्ति स्टेट की प्रॉब्लम नि स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नि हायबा si mana ngang ni jengone si elis home minister amna ngangi ba law ne ba si ngangbam tokpre sini da home minister amna maina ngang ba tara gadi si thare ba magi makada moigi makada thare moigi government ki makada thare ba koi gi governor sing tongan ba sai da security advisor sing chief DGP sing de loina da ngasai koi koi AK misra ki roi si su mana magi instructions dum chala kan ne ba adona my appeal is that aina appeal tok janingi se home Manipur की law and order की situation ने हाई बता रहा कि मणिपुर गवर्नमेंट द law and order situation से गांग ना बकी दमक द कंट्रोल तो ना बकी दमक द सी की पावर सी पी बद अकाई बल लेबर से ने अब अदुना आदना मकोइन एडमिनिस्ट्रेशन तौरे मकोई की ऑर्डर द चले लाइरे गवर्नमेंट से ना कंद पावर पी द बे मोंग द लेरे अदुकांद इरांग से सुम साकल अलग तौबसिदी यारोय अदुगा चही मरी मंगा इरांग सकिन के काय सिदी मकोइना सुम गेम प्ले तौर कांद तौबनेबा अदुना मसी सिगी स्वाइन कुकी जौ सिंजन हाइजन बजे मसी नेवर इज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड यें कांद सुम बुगा मकोइना अखोइ ओल कांद अखोइ की मथक ओनखला कांद मसी थिंगदम नि इंडिया गवर्नमेंट द हाइब लोन जे मसी कुकी नेवर मसी अमोन गांगोइ द लोन हैब आई थंगे ओके जैकु मसुम अखोइना सीक्वेंस सुम यें को मतम द हैब तारे होजिक पुदी इरांग से नुमै कापनाबा होय ngarang nahan drone dagi bom thadare haibage allegation ama udi leiki adumuku masinatana thoppa nongmai kapna ba khuthongna ba misi minat paudi pang ta gi drai tare anoba governor sila ba matung dagi di yam section na manage togi ba sumali yamna khoji hoji phawbu gen ore film si masimak yamna phaba khongthang amani yamna pamna ba peace to lak na bagi lambi amadi sem bhorok pani hana lauraga su wari sarak pa horak pa wari sarak pa se khogi waroshin punomak se wari saraka porakatam ni habi wafam leri bani adumak pu governor na hek lak paga khogi Chuchampur chaluba Chuchampur tongan ba infrastructure sing sangaram ba madugi matungda sangabadu yam phai madugi matungda CSO sing unaraga memorandum sing lorokhiba madugi matungda amuk khogi moirang da chakhiba du manipur gi wenadi hojik haibadi tampaki wenadi CSO sing unabi wafam leitri madugi matungda khogi कोई कुकी-जो काउंसिल की मिहुत सिंगा MHRC की ऑफिशियल अनि गा हैबे तारे मकोगी प्राइवेटली मकोइने उनजब ओरगसु मकोइ दु रिप्रेजेंट तौरि बनि MHRC दुना करिनो हैबे तो मदि खंगदोक मान बगी ओफम म लाकपा अदुना मसिगी मतंग सि यूरोप मतम सि दे कोइने करम मियेंग येंग बा यागा दौरि बनु हैबे दुनि मरोइना मकोगी दि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तान बा हैबे सि दुम तान गनी हांदगी होना केनो मदि कोगी UPF की डिमांड को एनरोस तो हारेगा लाख रबनी अदुमकपु peace ta hana lakna bokhona si haibagi MHRC ki wafam se hanjin even governor su yauna hanjin hare bokta makogi state hong bol leitri aduna hojik oriba phipam masida kashmir gi mongla tar agadra haine hojik oja manihar phongdo ki bhaibe tare masigi wafam sida yumpham ore kanda section ngai oibagi adugumba tanja ama leibra haibagi wafam duni kamai thambi sinning badi khoigi kashmir gi mongda thugai basi aina hana dai zum haijara lakpa manipur na hek india da merge togi badagi matam du dagi hawraga laga kari gumba tank kaya da tank kaya rak thokna manipur haiba identity se mutatna ba honna bagi koi loina koi khanga ba wari da su leiraba wafum ngaktani hojik leiribadi manipur da leiriba koi gi yam sange mayam gi crisis haisi dialogue to lotion gadabani haibsi mati adum mayamna yada yanarba potne adu karamba dialogue hojik ngarang akhoi gi report news report PTI da thagalakpadugi matungina kogi Kuki-Zo council gi moi gi representative mari ga adagi interlocutor haisi su gi interlocutor ne ko su suspension of operation da leriba moi gi keno sin dalawu sing sigi Kuki rebel group sing sigi interlocutor oriba
aduga IB gi keno duga leader duga IB gi chief haigadra assistant haigadra aduna IB Northeast ki joint director Rajesh Kambli maga moiga unaraga phammaga wari sanabagi pot ama news report ama lakpasida akhoina urise dialogue si tawdraga di peace porpa yaro haisima khange ado dialogue si kamaina hauni haisima su kano nomai kapna ba lepa matung khana ba se lepaga dialogue se tawgadabani ado dialogue tu da lakadam ne ba ada lakadar se moine su political dialogue haiba ama siznare well right politics sai si loiner kano na political dialogue su aihallasi adubu ikui dringaida akogi yamana budi haibiriba khara hingsa lepa malena ikui dringaida governor sina governor oina sida phamma matungda MR gi police station da akoi kangchupta drone sinaraga bomb thadarakhrine ba adu regadi moina akogi suda lairiba pot map se control tawdabida moina su haibasi suda lairiba keno amadi UPF ani singi taliba wafam separate administration haibasida akoidi aduda chatkani moina haiba wada chatkani haiba pot ama khagla aduda aina swaida thamninge wafam di haiba pot si moina political dialogue na yam darka oi akoi khangjei dialogue darka oi khangjei tawbadabu dialogue to karamba makhalgi dialogue oibe tai moina condition thamaga अखोई की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की अदगी यूनियन टेरिटोरीज की अदगी लेजिस्लेचर की अखोई की कनो दा अखोई यावरी बा अखोई की 239A दा कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया दा पीरियड दुगी स्टाइल दा हाइदना हाना थमजले अदगी बखोई की सेपरेट लेन नम सेम्बियु हाइना हाइबा इचम चम इफोंग फोंग बा वाही अमा अखोई की बफर दो मैतै संग तन बखोना बिरो हाइबा मसु फजना हाइरे कंडीशन यावबा डायलॉग टू दा कंडीशन अमा थमकांदा तौबा डायलॉग टू दा dialogue tawna gadori si karino akoi manipur gi sida leiriba state government na haibati state government amadi manipur gi leiriba miyam na haibati manipur gi identity kaiba yaroi manipur gi territorial boundary sok pa yaroi sida kariguma hiram amata da kaiba yaroi masi international law na su hiram kaya da legal matter kaya amada su khoi state se protect tawagi adugi provision mayam ama leirabane marakta khogi law ge expert singna adum nainabigrebaduni international law gi matang lak matamda khogi manipur sibu kamai thugai doino ka haibagi wafam ama lakhibuduni aduna Kuki-Zo na moina condition thamaga demand tawpa matamda madudai du da condition du thamaga demand tawragadi manipur government su BJP oribanina kaidobagi madugi potu da wari sanaga doribino sine condition yaudaba pre koi without unconditional dialogue hoba adusu ko with the fact that manipur se adusu manipur gi phibam se si kahen bai yaroi haiba adugi provision dugi makhada manipur se sumkai kai bai yaroi kaibagi provision yaw yaroi aduga unconditional dialogue oigadabani haiba say for example dialogue to di mogi sothare yengbidre haiban chingba adu ADC gi power hen pi ba khotpa mayam ama leri na constitutional provision da adugi mayam du tawdabida masi hekta haurakanda hairakanda yagani haibu keno tong yagani na pukalai su angak pamne aduga amana hojiki political dialogue se haudri haunganaba initiation tawganeba initiation tawbasida moina thamaiba proposal se hoi akoi political dialogue tawbiro haini ko tawbiro haidu su kanaga tawbiro haino khangde gomaido manipur ga oitaragadi why need political dialogue center ga dum tawbe haina adu tawbiro haire phare political dialogue se tawma tamda condition yauna center na yare tawrasi na hai taragadi moina hariba condition du yauna tawtaragadi manipur se da chaiba hanadi swaida sakti na se pulap chaklak gi hinsap se swaida leiganeba amana dialogue tawre haidana yanaba ma por edana natragana namfu hafuda home ministry du da moyu eba bureaucracy gi level da officer cho yaudana hariba potsi ya thosi kaina nam hadana tawraga lagasu it will be a test for koi BJP gi natragana congress ki natragana lairiba political party khuding mak ki test oidoneba karigino bada home minister na state thugai ngam ponte ba home ministry na state se thugai ro haibsing ngam ponte ba madugi provision du kadai da lakadagi ha matam da moina thagat khogat tawraga parliament da khanara kanda parliament na madugi du ek tawudabne ba hujiki manipur thugai ba gi yaw yaina moina pariba article 3 gi potsi manipur de apply tawai yabra yadabra haibasi gi matang da su yam kumna khanna gra mayam na hena khangna gra wafam ne
aduga hojiki lariba 239A sisu parliament na yara kan da tawgada podam khangni hoi state su leitriba aduga kanoda parliament ta sigumba ma tok su hogdriba tok obusida moina nampu sapuda adugma podama parliament ilakku matamda parliament ta ngasagi leiriba BJP gi MLA se kayano hai matamda chani ga nifuni NDA gi ne leiri se kayano pulapna chani ga mogdram nithoi total khoi MLA se strength le MP se strength le ba aduga congress ki na 99 leiri ni ade India block ki su yaure ko adu mayam chi leirikanda leiriba MLA MP sing sina moina parliament sina loba resolution duna Manipur se thugaiba natraga thugaida ba haido logduri neba ade da ngarang nahan su khoi gi di khoi gi honorable chief minister haib tare mana adum hai BJP netana Manipur kanba ngamgada leiti hai karigumba moina pukhlaiba proposal se haidi condition se political dialogue sida thamgadaba condition se sini haiba sida dialogue ho horo kaina dugi condition du yanaraga dialogue ho bataraga di adu raga di haiba wafam du nahan haiba wafam du iraila hana dai su adugi potu ka huji bawda kanbangam dana leini wena thugaina bagi pot machak ama oirakpa ya bagi phibam da leibani na adu su mesa maneba adu parliament da debate tongnarak matamda masi ki si akoi gi national political party sing sina na Manipur bu kayam khanbi natraga khanbi de haibagi pot se sidi hujik sigi pot sina parliament yorok matam da khangadaba neba aduga ministry na home ministry na tawgadaba pot amana talk should be ko dialogue should be without any condition on the kano pretext that Manipur territorial boundary se si sokpa yaroi have pre condition yawdaba talk ta hogadaba neba adu plus maduda tawgadaba amana Kapna ba lepu hai su MSA gi kenoni aduragadi su haisina chu si yauriba keno sing sina khomi ba tax kapi ba pisa bayam se loin khangal nga kani moy nga kani se khangim ni moine insil laga tawrim ni harim ni sigi chap chaba example hai bu akho MLA tara duna su hai akhoi di suda leiriba keno sing sina rebel militant sing sina hai ba poto aduda yabiu hare adigi huziki Kuki-Zo kano sina su council sina su akoi di shu gi potu da yani na hai gi pot am khakta adu da chakani hai ba ma hai re adu ga di shu natro shu ne ba thoi se adu ga di shu ne ba thok pa se concrete evidence hujik leire mang phung tanan phong sana taraga leira bani na masidai sida moina thamai wa wafam sida madudi yaroi haina hairaga madugi condition to the talk the way are pre condition job the togdabani aduga loina na leiriba sugi mayam se adugadi makhui gi kem sing se makoina loina kano cordon torga hujik leiriba sipai sing sina moi cordon torga moi kem sing to the phajal thamba kadoi nga moi doino adu tobam thoi natragadi akoi gi public trust se manga kadori ne okay condition pa kujiki leiriba ruling government political party Manipur bu kangani ariba congress sungare BJP sungare any political party oisinu aduda khoi thajaba se ma kani Manipur gi film de adugi matamdura di kyam luraki ado kai da khoi da international law na khoi protector ga leiriba pafam amakak ne ma se okay jamani international law protector leiba mafam ni Manipur se adumakpu hojik separate administration in the form of union territory tan basi masi Manipur kaiba yaroi haibagi wafam si hana thamaga madudi khoi Manipur kaiba wafam di puthorok pa yaroi haiba wafam di thamaga wari sanaba yaroi tra haiba wafam si maram di khoi mamang na thengna kiba matamda 2021 da Nagaland gi governor RN Ravina masu hanagi nation aim go wari sanabagi interlocutor or mani mase mahang na haigi basi no separate flag no separate constitution haigi ko yamna mayek seng haiba tare no gi tongan ba Piran lay yaroi nogi tongan ba constitution lay yaroi haidna masi yauduna wari sagadabni habu wafam sing si thammaga adum hojekse makhata na wari sanana badum hona ba haitare adu Manipur gi context de tongan ba international law ke amana bound torga thamme Manipur kai ba yada bagi wafam ke am law expression na haibire even koi gi Manipur na India da changki bagi wari Pautok loimak nainare habitare adu pauda India government gi MEITEI degi hojik fauda maybe shu group to ABI natragana hojik Kuki-Zo council hairiba shu gi maikhum uppa kangbu singse warim basui masidai sida Manipur kaibadi sunya yaroi nogi tongan ba demand topasing hayu haina thamna bagi lambi si lairoi tabra masi damta ko takshan ba yadabra habise kai thambini ngeja aina yana na hai gre political dialogue chi condition thamde ba si government India na khangbali tabra hai chibo ai khangram gane khali condition thamago wari sabdu dialogue kok de ba
negotiation kau de ba aduna kari adu hai ganu hai roi MEITEI de so ya negotiation to hai ganu ka du hai de no moi na so ka du hai de no hai ge hai roi to masana ya de adu di dialogue na tre khujru mujru dictator na dum tokshin bai duni ha na governance amal hen ba chang ya ba dialogue to gudo rip se BJP ne Manipur thogai bo pame na hai re moi MLA taret moi sogat pa hom amaga moi minister yauna si hana thingi ga da bunatro BJP na India dagi Manipur si thogai bo pame na hai be sida Manipur ki BJP chief minister na dei be masardana yari chi karino si de khoni yengdre na ka chu to ro sa Premchand ta ba ya de lo na ya de ba international lo chu to ne international law la kha ma ja mi chan bu to ge di Jammu Kashmir je article 3 channel harim ni che ni hal mi ko ado mo di ma je ge men na ta bani na mo ye di to ge di parliament ge tu thal e bi ngam me ba ado ge di international law na kha ma ha ge article 363 na ado ne na kha ma ri so ai na khare han ko na ye on be wa ni ko bharat sarkar ne bu to ge ya di ado to ro ya ba BJP ai ba pot sina Manipur thogai ba ngamoya ba congress sai ba post mun to thogai ba ngamoya ba yes kana to military rule or ba ngamgani political party in power center da lei ba amantana si ba de khana lo na khangje ba du na khana wasak tana kai the nu pm na kai su khangje da na wasak tana hai bi ai Manipur sung kai kai roi ai mangak na si kai cham yang kai hai bi ai ba kai nu da niom du ya de ba uthora ka do rim ni Parliament oleh wali ni saya mangai mantung tu pura kadam ni tu orang saya kalau saya ba, kami sana lau topo itu ni central cabinet tu gitu ni, ada itu dah lagi kita orang Manipur ba, Manipur semua pai bila ya ba, ada na semua itu tu bemioi ba kunai jenar lagi mungkin, kau Manipur perjalanan kau ni pula paham dia kang deko, kau na MEITEI mungkin na kau tampak ke selalu sedai kau MEITEI setiap dan lagi resi, mau petok resi, na MEITEI na hai kalau kita kang dre, adu pun ada terus sungai kai biar ba, adu na condition ni cun cung tau binu, condition nanti ai jadi, kau jadi BJP na lepak, macam seperti tahu ni harga na Manipur ke lain macam BJP hingbang gadro, opposition hingbang gadro, political party hai bam terlalu bangam gadra ba, oi thok te ba, adu na calon no se matam mang na ba, adu na BJP na Manipur thogai ba pami moi menteri anido, adu hana to on hi gadab ni warisa se arati, adu so condition tar bo dia adu so hai rano, adu na negotiator sinama gi rule amal leine ba, warisa se na lakpa kanda log adalet tu oro amadu oro torip se si nang na to habi aro nang na to hairo chibel le ko poison sine arga acha acha kari hairo haino la kadam ne badu condition tham ge wadu yadi condition tham di political dialogue na tre negotiation na tre aduna sai ge hari dumai na information collect to ba ada nakal animaki narrative as lokhat pa aduga ahum subada decide what information you and your counterpart agree or not nang na yaba na kari karai bahudi yaba nang na karai bahudi yadaba hai bisi tauraga adudi nang na yari si edisi da power karai na pibdi yabra adu nang su yabra yai na koi panchayat chu karai na piyo o ani makti swagi eladi yanere ko yanere adu separate hai du government India na yadab ni na Manipur khai dok padum de government India ki policy da ekon yade hai dok karam na adu muti tawro si ko hai ga yaba then mari subata build your opening argument adu de moi ani ga argument du tolan tongnaga bo wari saga sibu kana no ai bisi Manipur government India ga sabra aduni manihar ko na hire mi to praja ga saga na te do aduna togadam na ha adiga amana singdok ning ba amana ojike manal na hai do na mukcho hai ge ai na mutang le singdok ki bani government of Manipur gi sida lo en or si power sina han bi yo ja ai hai ning de kana na pi thok ki bani sibo bandop thami jibo che harga de kan hai male na horen di mi among tharakan government chief minister na bandhop thamra ba ai rule of law se constitution da se sovereign power da list to the yaujare ba asimana bithoi chaman namthak tawri bro Manipur prajada man tawda ba ai sanari boke na high court case le ko da ba aina ta ba anga ama tharga le pun be yabro lo na yaga dai ba sibo adu ki border tawre aduna ma ge power cha hanjil hanbiju na high be chumde man power loction mangam dalu di ma ma akona halse ma to ni mun te no pa to hai bani adu to ro di ma
ꯆꯥꯝꯃꯔꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯣꯛꯄꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯒꯨꯝ ꯇꯧ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯌꯦꯛꯄꯨ ꯁꯦꯡꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤ ꯁꯧꯒꯠꯂꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ BJPꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ 13 ꯃꯦ 13ꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯂꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯥꯡꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯨꯝꯃꯝꯅ ओके जब मतम से लोचलक पाई तारे आई ओजा जब मने हम लाग सके जब मरु इना कोई की CSO सिंग सु हाई बतारे होजिक सी कोई की याम फाबा मना इरांग सी लेत्रगदी इरांग लेतबा इन द सेंस कोई की हिंसा थोक्तरबा नोंमै कापनद्रबा और मिसी मिना याउद्रगदी मयाम से लोमक तुमिन लेने हाई बतारे इरांग यामना पाम्बा इजेशन याम पाम्बा कांगलुप अमदी हेक नतबा हाई बतारे मरु इना सुम यंगो मतमदा ओरिबा फिबा मसिना अदुमकपु मसी अइना हानसु हंगजबनी सुमाइना कोई की Kuki-Zo काउंसिल की मियोइसिंग मकोगी मसिना मकोगी एपेक्स बॉडी ने अपुन बॉडी ने हाई Kuki-Zo सिंग की महुत छिनबा अदुना अखोगी गवर्नर सिना और मे बी MHRC सिना उननबा मैतई सिंग की तंपाक्तगी नखोगी लीडर सिंग लाओ उनरसी नखोइना हाइनिंग मदो हाइरो लाओ हाइबा मतमदा कनाना रिप्रेजेंट तगदोइनो हाइबी वाफम जिनि मरमदि लेरिबा मयाम से कोकोमी सु लई दगी तोंगान लुक याम सु लई अमुको सु लई इवन फोक्स सु लई मयाम सिदगी अममम खलगा चपिदोरि हाइबगी चममनबम सु लईबा अमरोमदना अमो लूप सिंगसे कईदौबगी उनगदौरिबनो अखोगी स्टेट गवर्नमेंट लैरी स्टेट गवर्नमेंट की थ्रू चकदबनि हाइबा कनाम सु याउरि हाइबा तारे मसिगी मतंगसेदि कमाई जेंबि याय Premchand yang pajan ji question du adu mase ai gi de ai apa mase discussion da ju ke ju any public meeting ke da sam thamgre akhoi punjan badadi tamani hoina am kan hona bi bani akhoi na hodar matung da tarai sesuna ajik shu dum punjan draga su aina thamjaningi sina akhoi gi kanu dum di chaman han je ba akhoi gi proposal hai gadra resolution hai gadra akhoi gi main program se ayeng sigi bottle sida pairi si bottle sida dum sida dum wangang bai tamani chalasu sigi bottle ji phai dum hairuba hayeng aina chalaga su leibak miyam na pami ba khoi praja na pami se sigi bottle ji ni akoi gi atopu du pam de dum haiba hayeng rinku na chalaga su si dum haiba ya sima darka leiye adura masi tauna ba hona ba si akoi dum awaba ma dum oi masi khoi khamin na ba mathau ta ya se अदुगी अमन अखोगी असोइबसी सुम यंगबदा मीने हेक लान कापा अममा याम थावि मयाम जी इमाइ बेन खंगदि अखोगी खुननाक खंगदि अम खंगदि हेक्ता खोइरेन मसा पाइब का समाने हेक्ता हो द तौबा अदुबो आइना थमजनिंगी दि हौ तौद्रिङाइ दा सुमाइना साइलेंट लेंनरिङाइ सिदा अखोइसु करम लालोंग सिनबे याबगे हाइबसे सिजु खनबा मथौ ताइबसी कोइगी लान ngakpi गने थोलैबा अदुगा खुन ngakpi गने थोलैबा खुदिमकसे सुमसे खनबगी म यु उदबसे मसि खनबि होइबसी आई या भेरी हम्बल अपील ngasisu तौजरि अदुगा हानासु दम तौलाक्से बनेबा अमतंग फमिनरा कांदा तानरा कांदा सिदा कौतरुक तोइना तौरे मफमसि मक खांगे कौतरुकसि कमाय तौसिगे कना सोम पुसिगे पुंजनद्रगसुनि को हाजरिसे लैरिसी कनाना पुसिगे करम्बा खुलाई पाइबना तौसिगे पाइदबना तौसिगे हाइबदो मदुम खंतोपियो अदुगी नोंपोल अवांगलोमदा जे केथे अखोगी सना साबी करी yang पोपी सोई जे मदुम याम तोइ तौग्रे सिदसु सोमना कनसिना कना पुसिगे सोमना कनर कना पुसिगे सुगुन रुमदन कना पुसिगे अदुगी इथम मोरंग प्रेरमदन कना पुसिगे कासे माने खंतोना गदब मतम से खोइ खंतोना तिनसि अदुना चुमना चलिब्रा लाना चलिब्रा से सिमा खतंग कनो तवि को ngawi खोइजु अदो खोइ ना हारुगजु ए मादि अदुगा चमिना बने अंदागा तिना बने हाइबगी वाफम लोमदा हे सना बदुना तवसे अदो मसि लोइना बक्तो कांदा आइगी आइना थमजनिंगी दि हजिक लेरिबा सेसो मयाम से सेसो अंतंग दे खोइ पुंजन जे ओके पुंजन बाइ से पुंजन लकांदा ममिंग थोनद्रगसु अखोइगी वाखलोन से पुथो कांदा अखोइ मयाम तानरा कांदा अखंग अहि मयाम पाउ लौरिबा मयाम से तानरा कांदा लोइना बक अदुदगी सोइदनमकी कनोम थोलकनेबा थोलकदरेबा पोतो अखोइ लेबाक मयामगी अपाम्बा लेबाक मयामगी ओइना अपाम्बा पोछक ओहेनजे हाइबनिदा ओके अदु ओहेलकांदा अखोइ लान चंगजी लान थेंगनसी कुकी थेंगनसी इंडिया गवर्नमेंट थेंगनसी मणिपुर गवर्नमेंट थेंगनसी लोइ थेंगनसी हाबा ओके अदुना तरंग आई खुदा के आइना अपाम्बा चलगा सुम वारी सारुरगदी हायंग आइना अपाम्बा मारंगनी हायंग रिंकु न मारंगनी तामनी न मारंगनी अदु ओरगदी मिजे ए मकोइसिदी ग्याल म तादिदा अनदम हारमिना ओके लुक खुदिमकी मणिपुर लेदिबा अदुमा आइगी केनोसिमा यामना आई याम पांगे सेसुंगी मरोइना कोगी तंपाक द बेसोरिबा मणिपुर की हारिबा सेसो सिंग मासिगी ओइबा
yam common noi ba agenda ma dile bam thoi hai bani sima de kuna pambani madu xyz kana kana gomba loop sing na amane ta haiba matam da madu mai ta haiba ya ba bitare manipur mane adone adu thamina si haibani duga punsun daragadi akoina pami ba demand natraga point sing to demand to matam da phangdana bagi manam sorak pai haibani ja matam nei tabagi ja war sekela aduna ngasai aina thamjari sida ko punjan daragadi yaroi do mode ai sima thamjare ko aduna punjan basi punjan anabagi mechanism je koi tamane puthoe amana puthokare yam puthokare and punjan de bhajik su punjan de punjan abaje amtang punjan lakanda khoi myam laibak sik kanana bagi wakhan na thadara kanda ne ai gi luki magi luki wa phaiba jan si thadok se ba manipur kan gi se ba manipur kalakanda imale bak sik kalakanda akhoi adudagi yare ko sidi akhoi nagi ko kuki na akhoi da torma be attack to akhoi myam gi pangal sin lomba phudiek tan lomba sien kre ado itar ga de akhoi hana na gi mafam da hanjan na ga ne akhoi isai sa ga ne thabuk to na je bi to kari okay aroi base janku wari saba matam da haiba tare maruina hojik khoi gi particularly maitai community makhoi akhoi pami basi manipur ka hendaba the suspension operation level singsi must scrap to mako singsi mutat pa haibani maruina de NRC gumba myam laikre adu machine maru oi base du masi mak manipur ga min pa maga leribo afam ni aduna masigi matang lak matam da manipur gi dca so sing bori chana bagi tangai mathau ta de hena khan bu oi modori bra center na natragana state government na adum endorse to ga leribo afam ni na madu dum yare na khan bu oi modori bra haibagi ani sigi afam sulai adu asom dana mo asomdana in case aina hajari sina kogi ai hajari buke sina kuki MLA sing makoi sing sina tawri basina makoi gi demand si som last di ekoi otle neire angang boyaw na hale separate emission pb ra mo hairam badagi hojinga tam som lakpaduna keno madi UPF ki demand do koi endorse tawjari ai bolje ngasagi lising ahum bo phadaba sugi mi lising ahum bo phadaba group aduna tanba demand do oina leikhi ba haibadare aduna masigi people se hojikti masidi kuki people singi kuki miyam gi demand oidre sidi kuki naharol group su de lediba mokoi lising ahum phada ba kangmu khakto gi demand oire masigi tamakta MHRC na ga mokoi bu kauraga wari ga sana bagi film ga lak pasi kari gi no haibagi wafam jimni mayam kaning nongani aduna aroi boina masi ta sek namak mokoi gi demand si jinin oi te tongana thamakanda home ministry gi side tagi bokoi lising ahum sibu kangkhala thambagi mawang mo som mali basi kamaini yengbe aroi bun haibi hobudagi hongna koina jingdare isi sigi khogi thoiba crisis sida center gi khogi silari basing sina proxy war ama chatharabra haiba wafum si yam toina khoi hainaraga labani mastai sida ngasai gi khogi hujiki wari sanabagi tangkak sida mokoina kanoga sugi kangu singsiga sanabaga chapmanare tawrisi Kuki-Zo council haijabagi wani maikum upa haibiri duni sugi adagi MLA singsu MLA thokre nomai ki badaini khangde dagi kano vote karoi na khangbadaini khangde moigi da leina bagi pot ama khakti leiri hujik se ko masi yam strategically yam phajana moigi kano singse kano khara punjalaga khoigi sagatpa mali adubu khoina su madai da ngakta pangi yengba su moisi pullabra kaini yengbu du su mu pala langani government sida target tawnabu honabada moina tongan ba keno tawbani akoina tajaba pawda makoi gi sida hujik lai sida corruption gi adagi fana kari favoritism gi nepotism gi kaigumba pot me ama moi manung da su tongan ba ethnic communities me amnina adai marak tu da kuki si leibu leponte masidi kenomni imaginary kenoma khakne ba nomenclature ama khak pulapun me anaba simgalakpanina adai da lakpanina saida moina si phare MIC na haijarasunu kauraga moi wari sanabasi moigi da sugi kano representative thare yamna kano kakta akhoi gi di kana thaduri haiba wafum sinebula ise akhoi gi da leirisi leiriba manipur da leiriba CSO khudimang haiba tare particularly akhoi gi valley area da leiriba sing MEITEI bangal su yauna dagi atei proof mayam su yauna ko leirise common goal ne agenda sa amatang way manipur kai beroi haibasi loin lei manipur dagi for kano illegal immigrants se masi changloi dawni haibse masigi potsi loina amatta mana chamana ba period ne basi leminari se akoi se leminari sing se atawbadabu punna samina ba yada bagi ponam ko koi sum uiba kai that may be because of their ideological school of thought
ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSOꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯧꯕꯗ irrespective of their political party politicians laagena ready da leiraba makhoi singse punna kauraga na punna ma kaudragasu tongkhaina anirak thokera ahumlak thokera punna kauraga pulap chamina siko haiba ngamba mi ama khakti kanano da hojik ma budi keno namesake chief minister gi mong da budi leiko adu Sri N Biren Singh chief minister su oribani mai phamamse hoi lauthoi haiba poti leitri da magi power do mana sinabra natraga government nampuda kian kolan toraga lorabra khotpra aduna aptu pata thadokrase but he is the only one man okay loina mak punjalan bangam midi kauraga tawmam midi ma khatane ba mana mayam si silla kanda ma uses power chief minister amagi power do dagi silla kanda mana mayam si loina kauraga common platform da common agenda da akoi tawdok si sini ko noi si to we are ko no kulai violent ki activity si di security da koi short tong na bai stand tore ko aduna center gi pot si da koi wari sana ba gi tangkak si da lairi ba pot si kadom dagi kamai sa si ge adagi ADC da power people gi wafum ga sai pan bi ki ba adagi akoi gi disparities me ama historical ethnic community me am si marakta adum laigiba problem mayam du kabai da findings tawjige na hujikti yam thogle edana mayam si tasal lagal loksan gadaba mi si mana yo kaino da maga loina na magi team na neba keno tawdise hujikki sugur ko wari sana duisi mana mi thaba yai tawdabu instructive directives ti mana pira kanda akoi gi wari pot to akoi na thami pot to miyam nam pami pot to sini ebdu madu putho kanda haiba yanaba Manipur pumba gi apum dagi khola oinaba aduga plus machoi tai basi tandana bagi damakta matanga ba poidi ma da hujik koina akoi sitsida akoi gi phambiriba khodu lusing biriba mahak natuna kanam to leiti Okay, Chief Minister Nong Thongmom Biren mahaki role si duki matik chawri habne asugumma matam asugumma matang asida Manipur kai ba yabagi aibadi tongan ba demand pishalakpa asugumba demand sing asigi mayok te leiriba maitei yauna tongan furup sing amadi CSO sing asibu punsan naba masi hoi common agenda amada Manipur kai na hona rebo sing asibu thengana bagi damakta punsan naba hona bada Manipur gi Chief Minister Nong Thongmom Biren duki matik थौदांग चावना लै अदुगसु मथक्ता सेंटर दसु बीजेपी गवर्नमेंट लैरिबनी मणिपुर सु बीजेपी गवर्नमेंट लैरिबनी अदुना गवर्नमेंट अनि एसी लेना कमायना मणिपुर कायगा तौरिबनो तौरइबा डिमांड सिंग असि मरम चाय इंत्रग चादे हाइबदु कोना लाखगजु अखोय तौबा याबा अखोय पुनसलगा तानबा याबा डिमांड तौबा याबा थबक सिंगदि तौनबो होनाबदा चीफ मिनिस्टर की दायित्व याम चावना लै हावा फमसिंग असि गनेदि द मणिपुर फाल सि थरम मतंग सो सजगे ngasi थरम सिदे पेनेस अहोमंगना सो याबि थर फंगुचरी मसिरिंग असि की मणिपुर फाल सरम असि गनेदि कनेमे थंगनजरी खुरुमजरी